Nginamukele ngani zakwethu kuyona i-channel igama Unqoba Dlamini. Lana-ke bafowethu nginiphathele-ke udaba laphana-ke oluthinta-ke umndeni wakwamlungwana-ke kwesakwaMthetho-ke eCinci Empangeni-ke laphana-ke enyakatho nayo-ke iKwaZulu Natal-ke. La umndeni-ke loyana-ke ucela-ke usizo-ke ngamalungiselelo-ke okufihla-ke indodakazi yawo laphana eshone-ke kabuhlungu-ke nokho igxotshwa-ke yiloli lamanzi-ke izolo. Kubikwa ukuthi-ke uNomvula-ke Mdluli-ke oneminyaka engama-30-ke laphayana-ke ya ngizothi nje oneminyaka ewu-38 ubezokha-ke amanzi-ke kuleli loli-ke lamanzi-ke wabeke esebambeka-ke ngejezi-ke mabechaza-ke laphayana-ke elolini-ke kanti-ke selizosuka lamhudula-ke labeke selimfaka-ke ngaphansi-ke kwesonto-ke lamgayisa-ke wase eyashona-ke eshonela-ke endaweni yaso-ke isigameko. Ngani zakwethu-ke ngicela niwusize lo mndeni bafowethu-ke uma-ke ubona-ke le video-ke ngiyacela ukuthi-ke uyishare bafowethu-ke noma-ke uma ungaba nesandla usizakale-ke umndeni laphayana-ke bafowethu. Ningakhohlwa ukusubscribe kuyona channel. Thank you.